Ephi ukuzwa kuthiwa umthetho watholile ama-minutes ngeweek because mina uma ungazi ngithanda labadlali laba abadlala kakhulu esenta. I-most abadlala esenta bayinjini ye-team. So i-team ingenayo injini e-right efunctiona kahle. Leyo team leyo ihlala izobheda, ihlale ingeze idlale kamnandi. So ukubona ukuthi ukuzwa njalo ukuthi umthetho watholile ama-minutes and i-Kaizer Chiefs ikwazile ukudlala kahle bawawina ama-games awo nge-weekend. Lokho kuyakukhombisa ukuthi i-Kaizer Chiefs under umthethwa injini yabo injini yabo mayasibe nomthetho nje ingafunctiona kahle kwi-Betway Premiership because right now bane-Betway Premiership kumele bafike mhlambe kwi-position ezobabeka kwi-CAF yabo. Let's say mhlambe baphuma number 3 or number 2 yabo. That's a CAF sports right there. So ukuba nomthethwa kuzoyisiza impela i-team. Maybe ngoJanuary bazokwazi ukuthenga umunye umdlali ozodlala esenta asiza umthetho because nawo umthetho iminyaka iyamshaya yabo. So ucoach kumele aqale manje akhe i-team around umthetho, not around umthetho per se, but azame ukuthola abadlali abaqinile abazokwazi ukuhlala esenta. I-team yayidingi number 6 ostrong. Mase ucheck i-Orlando Pirates, ucheck i-Sundowns, lama team lawa phezulu, ucheck i-Stellenbosch FC, banabo 6 aba-strong yabo. Ukwazi ukudlalisa i-team without u-6 o-strong, udlalisa i-team with o-6 aba-weak. Lo mjida lo unalo i-talent, experienced esenta. Ngiyazi bazothi mhlambe wafika kwi-Kaizer Chiefs akadlalanga kahle. Vele ngeke ungadlali kahle uzokhojwa umuntu onga-understand ukuthi udlala kanjani. I think Molefe Ntsika understandanga ukuthi lo mjida udlala kanjani. Kevin Johnson understandanga ukuthi lo mjida udlala kanjani yabo. Akasiyena lo mdlali lo ukuthathela ibhola ukushayela igoli phambili, cha. Ulo mdlali lo odlalisa kwaKatsando uyisigugule nje, ugugula kwasani lapha yabo. Ugada ama-center backs. That is what you need from number 6 njengomthetho. So I was happy ukuzwa ukuthi watholile ama-minutes wadlala ngempela yabo. Wayibonakalisa ukuthi coach nami ngumdlali odeserve ukudlala. Yize ngayibonanga i-match ukuthi udlale kanjani because ama-matches benga-televised and bengekho ama-clips amaningi akhombisiwe because ngibona i-stadium besi-empty, ama-fans amaningi bengayanga ukuyi-attenda. So ngibona ama-clips amancane njengoba uCheva Vera de Shweba lapha i-open net idlala ne-Golden Arrows.